крымской столице почтили память ветерана национального движения Зампиры Асановой. В этом году 10 лет со дня ее кончины. Ее не стало в январе 2014 года. По инициативе активистов национального движения, родственников и друзей в память о Зампире Ханом прочитали молитву. Efsanevi insan bizim milli hareketi şubesiz. Çünkü bilesiz mana 69 senesi Mayakovskiy meydanına çıkanda 6 iyunda bizim arkadaşlar, akaylar, onlar ona degenler sen Zamпира kemi asıl yakınlaşma. O değil yakınlaşmak, o gelip onların sıralarına turdu. Ve bütün bu ne diyeyim işte o'zining cesurluğun, kahramanlığın, onu kim olgan, nasıl olgan o vaxtda da belledi. O ne kadar yumuşak olsa o da, ne kadar alçak gönüllü olsa da o kadar da keskin milletçi hareketçiydi. Kızıl Meydan'a çıkkanda 5 adam çıkacak bizimkilerden. Zamпира da gelip yetiştirgen degen men de çıkacağım. Buna aytar yok, sen kız balasın, biz şimdi urmak mümkünler, podvalga alıp gitmek mümkünler türlü. Hep bir çıka. Çünkü o hatınlarda yürekleri de hayır. На вечере памяти присутствовала и сестра Зампиры Асановой Семаде Ханам. В национальном движении участвовала вся семья Асановых. Сама Зампира Ханам примкнула к народной борьбе в 60-е годы. Писала обращения, ездила с делегациями в Москву, участвовала в приемах у властей. Не боялась ни преследований, ни угроз спецслужб. На вечере памяти ее близкие делились воспоминаниями. Зампиру Асанову помнят как смелую, принципиальную и, кроме того, умную и разностороннюю личность. Москваға кетеміз, білмейік, қанда тоқтайдамыз, Москваға білмейік. Бірінші келе, Зампира епшін келесінде. 2009 жылда мен Жепараға hakkında kitap yazacakta tabii ki Zamпира abdestsiz olmaz dedi. Anlaşıp bu yaşanan Zarечныйге bardым. Ve biz bilmeyeyim bir 4-5 saat bir şiiri akşam geçirdik desem yalan olmaz. Bora Gazi Geray'dan başlap ne Çiçi Babin, ne Akudjava, bütün Eşref Şehnizade o kadar ezberden şiirlerini biledi. Gerçekten de şaşırgan bir insan. Zamпирa'da o kadar bir gayeleri көп edi. O kadar bir ne diyeyim, insanlara hepsini özünün gayesini geçirmeye ve insanlar bunu ettirmeye mecbur ediyordu. Görseniz bu disidentleri, oğa hürmet etkenlerin Зампира hep Allah rahmet eylesin. В 1985 году Зампира Асанова вернулась в Крым. Здесь она продолжила борьбу за права своего народа, не пропускала ни одного важного для крымских татар события. Она посвятила служению народу всю свою жизнь.